Bom dia, aqui nós staan na kortverblijfafdeling. Is kita dia afdeling ng kami na pasyente worden opgenomen ku malesa di COVID, ku na diagnostiseren malesa di COVID. Na den kamer na die patiënt ku ting hopi problema ku nang rosea. I dori benauwdheid, faltamento di rosea, bota hanya panico, nanting quentura, interora nanta sinti calor, soda, anto tin pasyente tame ku ting diarrea, anto tur sita hancha e curpa, ku interora bota sinti maneting calor den kamer nang. Verder, nós está bezig dat hopi druk, ting hopi zuster te ayuda, ting hopi dokter te ayuda, turcos bij pasyente na probira milyo mas lekuta possible. Y kunam por llegar a casa safe bed.